Рождество Христово to sveto familiji. Bog zišol na zem i postal človek u jednej nižnej, požrtvovnej i pobožnej familiji Josifa i Mariji, žadajući, že bi cali svet postal jedna velika, zložna familija. Preto mož povest, že se Isus narodzel nie dagdze indzej, abo u dajakim daljekim čaše, ali je tu i teraz, među svojima, u svojej žemi. Familija to oaza ljubovi, atmosfera porozumenja, zmirenosti, sigurnosti, međusobnog počitovanja i mira, to znak, živi dokaz, že familija žije zo Svijatim Duhom i že je podobna do Svijatej familiji u kotrej še narodzel naš Spasitelj. Najljepše, co sebe možeme požadat za kračunski šveta, to otvoric našo šerca za mir Boži i žrtvenu ljubov ku bližnjim. Toho njebesnogo mira žadam šitskim i žičim radosni i blagosloveni šveta roždestva Hristovogo. Hristos raždajeća.